Tala Fou o le nea fiafi mai lau le tio Polinisia. O le fionga pale mia fia me nao mimta afana sau noa e te tala alo ia le aso tupulanga tala vau mo swinga whaona po nei tau teknolosi mawheso ta inga tele vave. O whailonga ai le se fulu tau sanga talon whailonga i Samoa malangolango le ofisa o le pule whaatonu. O le nei as whapitoa e whaamanatu i le masina o Aprila i tau sanga uma. E le uni of so ta inga o lalani mātulu uma o i tutonu o lea whaalapu tonga. Whaavau malo au whaatasi au fiai ma le tātou atunu o Samoa. O le tausanga le nei, ua whaamaitea i Samoa se Tala Fou. I le nei aso e whapito au ngafa mo na o Tala Fou te maitai. Ai ua au fiai ma Tala Fou wali. Ina ia na i malosi le whiau ma le au tu o le nei tausanga e whapea. O swinga whaau na po nei tau teknolosi ma fiso ta inga tele pavade mo tangata uma. O le nei au tu o lo o tala whiaunga le lei ma le ba inga tau lai ale tātou o lo ta ia lai le ngā tātou malo. I ona tina e ese whapea i ngā le official puri whatonu. I tau mawhainga e una ia i swinga fou ma le lei i le fiso ta inga ma teknolosi wha ona po nei. E si itia maulu ngai au nanga tu ina atu ale malo i le atunu. Ia whaapea le atina e ina o lona tamau a inga ai mai se ai wa no tusa mo tangata uma. Ua mai tauina mai le tausanga i le tausanga e tusai ma wha maunga mai le mtanga gwenga wa unga mangamu. Ua alualu luma le whainu mera o teine a onga i kolisi e tau aveina mata uku whasainisi, whainsinia, computer, matematika, ai ua tuiti tia le whainu mera o tama onga. Ma o le lu i tele lea o le aso i tupulanga Tala Fou uma alii matamaitai. O lo iai le mo mia tele o to mai whapitoa nei i te tonu o Samoa. Ma o le mafuanga le o fina ngalo ai le malo ina ia suia le ingoa o le Neipol Kalame. Mai le ingoa ale uni of so ta inga ale lalulangi o lo whaunga ina o le Pol Kalame mo teine a onga o Girls and ICT. I le ingoa fou o le tupulanga mo whaamatalanga so ta inga mo teknolosi o le Youth in ICT. E afua mai la il tausanga le nei, ua afe luas fulima, le ingoa fou o le Youth in ICT. E afua mai il tausanga le nei, ua afe luas fulima, le ingoa fou o le Youth in ICT. Ma o le Neipol Kalame, e tape nai Samoa, mo nei matai au. O le pa inga tau lai lea, ia il tātou malo. Ia ona whata i leo se whamtalanga, ia whamanu tele le atua i tau le mango le ne yaso, ma ua ofifia tele whaari atu. Ua te tala alua ia, le tātou waso whapitoa mo Tala Fou a toa ma le sifuru tau sanga. Talu ona whamana tuina le aso whapitoa tene a unga po Girls in ICT i Samoa. Le fionga palemia fia me na o mi mata afa. O leo le ofisa o leo ia whenga. Na tali ane i le wala au o le ainga mai a le sa. Le ana whaate ia i le afiafi po na nafi. I le si ita watu i ai o ni tangata na malanga atu i le taavale van. I le moli mau o le tamai ai o ane na o tātou fesilingia. O la na whanau la iti o na o le tau fetuli mo fe e i le fefe. Ina o langona le pā o le whana. O le tau ai atu o le lātou whale i maa. Ma tete mua i lo lātou ainga le whaate i te i o leo sfainga. E silia le se fulu tangata na iai ilo lātou whale i lea taimi. O ia malonto o lua malana whanau teine. Ma whanau o lana whanau lea sana o le fe e le fefe. Na lātou wala au leo mo se fisosoani. Mo o ane ai leo e to o lua o le ofisa o leo i a whenga. Peta ia leise isi nā whaina i maa na tau ai atu ai i alo lātou whale. Vanga nāla lātou taavale. Sa oso i tua male awala. Ai, o le whaamata ua whaia i lona ainga e le fou. E pe o le lui atu pe mana nao. E oe au maitanga tolo lātou nu e susunu lātou. E pe o na mori mawina
e le tamā o le ainga. O tā ua le tamā e a fua mai I lau ele o le malo o lo o lātou nofo lisi ai. Mai sa amata tutongi a lātou lisi I le tangata sa whaapea o ia e ana nā whanua, peitai. Muli ane, mo o atu le lātou mta upu le a tau lisi o whanua I le ofisa o whanua le malo. Ma le toi tutongi ai loa se lātou tupe I le tangata sa o lātou ulua I whiutanai I le whanua lea. Ele I maua se tātou so ta inga I le tamana tongi ei tupe le ainga lea, mai o lo o tātou tāo fia lono swafa, peitai. O tā ua le tamai ai ane, ua whiutana I sao ai nei lava lātou, ma le ofisa sili o le pūlenga o whanua le malo. Ai ua I lima o leo le lātou mta upu, ma wha amaonia mai le ofisa o leo I a whenga, o lātou na tali atu I le vala awane I ale saa. Ai o whaamtalanga uma e whaamatu umai e le komisina e tu sai o le alau mea. O se taimi maua mai se tali mai le ofisa au tui e pia pe ono tātou fasilingi ai le sui komisina o leo. Pe ua iai nisi ua mōlia I lea whainga tau whaamatau. Ai pe whaatu la whanoina fo I le la au malo sina whaapā ai. I le si o manga o lea ainga. Ma folanga whaamatau na lafo. Ai o le saunga le mu o le ainga I pe ono lātou val a wai leo. Mo se fesoswani. E tolu I tu whaamasino le mata upu al HRPP whaasanga I le whonga whetalai o le mota na whinau I lumo o whaamsino sili Justice Perese I le asolulu o le vai asonei tolu sfulu aprila. E tolu fo I vaenga o le tula whono whaavae vaenga 5 valu pui tasi, 5 valu pui lua mal vaenga tasi oiva pui lua na mafuli I ai whinau ngā I tu whaamasino I ai tolu. O le mta upu leo lo tua I ai le HRPP, e soli tu la fono le palota o le fonga whetalai o le mota. Le sunga pali ili o ta euma spau, I le palota le na pasi ai le teuteunga, o le vaenga o tu la fono whaavai o Samoa, I a whe puali lua ono lua o lua 5. Po le Constitution of Samoa, the Amendment Bill lua o lua 5, na taunu uai whai ungol palota I le tolu ono I le sifulu ono. Peita elfa msinongan tato mo le mawina e tofu lava le tu whaamasino o I tu e tolu, malo ia palangi mai fafo e au fia I le latu loa tu lai mo le fonfetalai o le loia sili ma le tu le HRPP. Mai tawina fo I le tultuli loa lava o le vaenga 5 valu pui tasi ma le 5 valu pui lua o le tulafono. Vaenga 5 valu pui tasi o talanoa I le pasia lava e le fono fai tulafono o ana mata upu e fai pule o iai le taimi e whaapalota e se mata upu. Vaenga 5 valu pui lua. O mafuli I ai le whinau, alo ia le HRPP o lo whaapea mai, e le pālota le whonga whetalai po lo na sui, e se pālota e sa ili ai se whai unga vanga nā, ua tutusa pālota, o na whaato a pālota leo le whonga whetalai, mo se taunu unga o le namta upu wha pālota. Peita ai le vaenga tasi o iwa pui lua o le tulafono whaavai, o lo whinau mai ai lo ia, a le whonga whetalai o whaapea mai, o le whaamao ninga a le whonga whetalai o se pili o pasia, I lalo le pui tasi, o le whaai unga fo I le nā. E le tatau, o na fasilingia I so se whaamasinonga. O whaatali nei, whaai unga le fionga le whaamasino sili, Justice Perese. O tuato le poto whaamasino lea na whiutana I ailo ia o tūlai, mo le sunga papali I sia whike au le vai sonei. O vaenga umalawa ia o le tāpenanga, mo le whaamasinonga o le sunga pali I sia I tua inga o lona sotanga, I le maliu Professor America Samoa Caroline Garban, ia iunia lua o lua whāna mawātua I le tino, I le maota o papali I vai vaseuta. Peta ai o le toe val a waiol mta upul vai asanei tātou silingi ai, le tamaita I loia o tūla I mō papali I sia le fionga unasa iuni sāpolu, I whafo mai o le potu whaamsino. I le la sanga uo o iai le li poti whafo mai o lo whaatali iai le whaamsinonga. O lana tali, sa tau fiel kom sina langolango o mtanga luenga o leo mfalpuipui, le sunga afamsanga Samuelu, le li poti a le fōmai. O le fōmai lava le nā le sunga le ausa Dr. Takena Seri, e va aia pango tau le falpuipui, na va aia tuai fo ima papali isia, ua whaalua o na va aiai, peitai. Ua tātia fo ilan tāl sanga e whaamatua ne ai whaamaunga whaapea, mola na ia fo ipito la au, mai o le tūlanga fo ile nā lea ua iai nei. O le sono le masina nei o meu to e tua tu iai leisi vaenga lea o le tāpenanga mo le whaamsinonga au tū, e au fiai le li poti whaafo mai o le o tua ia. Tala turi loa le tau o le swau, il nei fo i masina o me lo nā Samoa mua,
Pentu ina mai lalo whautuanga mtanga luenga o tupe. Ua pa ua nei le fitu tesi ma le lua sene le lita pensini. 5 tesi ma le fitu sene wa pa ua le lita kiso. Ma tau nuai i o la tau fau. Mo le masinal nei o me e o atu ilona whaai unga. O le pensini e tolu tala ma le lua sene le lita. O le kiso e tolu tala sulu tasi sene ma le kalasini e lua tala fitu tasi sene i le lita. Tala nao le nei fiafi me lau le tio polinisia manuia toe ngau le nei atso.